Эртеменки саат 6:45. Түп району, Түп залив, Түп айылы. Синтетика тор. 4-нчи тор уже. Чыгаратабыз. Бул түнкү рейд 3-төн баштап. Saat 7'den 19 minut öttü. Жыйырма 3 октябрь. Сетка biraz eskireyken. Ölük balık salıkları menен караш, çirip da кетти балыктар байкуш. Килейген судаккен. Ескен кармалган өрдөк қояр атасы. Тирек. Спасаем еще одну уточку. Да. Вот, кетті.